Moğollar kançadan eкен eje? 36'dan. Urgaçılarбы? Urgaçılar 36 mingden. Mına assalamu aleykum urmаттуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 16 август 2025 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары. Мында жаш музолордон баштап чоңурактарга чейин көрсөтөбүз. Бас 28 дейт. 28 дейт. 26га беребиз дейт. Могу канча эркек? 40 экен, эркеги 40. Жакшы. Могу канча экен бу жак? Ассаламу алейкум. Баасы. Кабар келди. О, баасын айтыңыз. 40 сурап атасыз. Түшүрүп бересиз. Базар канча берди? 37 берди базар. 40 сурап атат байке. Содаңызды берсин байке. Кеттик анда эмесе. Момундайларды көрсөтөлүчү. Буякта көп экен бу. Эси көрүнбөйт ат. Канчадан экен ушулар? Таргыл. 40 дейт. Болчу. 45 экен ургач. Кандайсыз байке? İşleriniz жақсы? Қаншадан байке бұлар? Bağlar. Ha? 33'ten eкен мына. Үш. Баспайды қой бұларыңыз, қана? Опа. 33'ten eкен. Бұл чоңырақтары қаншадан екен? 50'den дейтін. Мына ежемде жақсы еркек торпақтар бар екен. Қандай сежеке? İşleriniz жақсы? 75'ten? Мына парода. Шведтер. Қанша айлықтар эми? 4 айга кетишти. 4 айга кетишти, бирок келишкен экен мындай сүткө тойгон. 75 миңден, 75 миңден сурады. Камол токол окшойт, Бирөө токол. Сүйлөшүү жолдору бар. Номерди калтырып коюңуз, эже? 18 18 43 48. Мына. Канчадан экен эже булар? 75'ten экен. Жакшы. Дон кабар деген. Мына букалар. Чоңурактарына көрсөтөбүз. Охо, бuyakta орус улуттундагылар алат окшойт, карап атат. Канчадан экен? Таксыр. Бааларын айтып коюңчу. 86'dan берем. Бол. 86'dan берем дейт мынакей. Орус улуттундагы кишилерге мына сүйлөшүп атат байке. Жакшы. Ассаламу алейкум. Айке кандайсыз? Мен саламыңыз жакшы. Канчадан сурап атасыз бүгүн? 45. 45 бул. Ургачы, наркычы. Булчу? 55. Бул 55. Бул да ургачы? Бул да ургачы мына. 45, 55. Жакшы. Кичинейт кы булар. Базар кандай байке бүгүн? Жакшы болуп атат. Жакшы. Жайыраак болуп атат. Канча бол байке? О, дос, канча? 40 сурат. Канча берди базар? Аларман. Берелекпи? Содаң берсин. Канча кашка букка торпок? 55. Ургачыбы? 55 дейт ургач. 55 миң экен. Достор, мына. Ургачы 55 миң. Моякта эркектер бар экен, достор. Жатат. Сурап көрөчү, мага. Ассаламу алейкум, аке. Канчадан сурап атасыз моголарды? 65'ten, бирок мыкты экен, Мынакей. Канча айлыктар? 4 ай. Номер калтырабызбы онлайн? Ушундайларды алам дегендер бар да. Айтыңыз. Мына 0553 83 84 86. Могу жаткандар деле чоң эле экен, мындай, Тургузуп көрсөтөлү бир катталуучуларга, Алам дегендерге. Кана уш. Чарчаптыр дейм булар. Мынакей. Колу жоон экен. Мына тургузуп бир көргөзүп коелучу. Ушуларга бир лайктардан басып коюңуздар, достор. Мына 65'ten сурап атасыз, Ошондо мындай колго тийиш канчадан болуп калат? Жакыныраак айтпайсызбы? 63'ten берем. 63'ten? Болду. 63'ten берет экен байке. 3 баш чоң. Чалсаңыздар болот, мына. Болду байке, содаңызды берсин. Кеттик эмес. Бул жактан өтөлү. Байке канчадан? Бас. 100. Коюңузчу. Эркекпи? Бул тамаша. 100 дейт. Мынакта букалар бар экен. Жигит кандай? Канчадан букалар? Кимике бул? Дядя. Кандайсың? Байке. Жакшы. Кандай? Ден соңуңуз. Өзүбүздүкүлөрдөн тартайлычы. Канчадан? 63'ten сурап. 63'ten? Ургачларбы? Эркектер? Эркектер экен. 63'ten мына. Эркектер 63'ten сурап атат байке.
Qarаңыздар. 63'ten. Çoğun, he? Uzun. Soda qanday bayke bugün bazar? Siz ardayın bazardasız ko? Эми орто. Orta. Bağlar qanday болады? Будущий мында примерно. Түштү. Азыр. Эми оларды 70тен кем сатчымыз бизден. Мурун, he? Азыр түштү, he? Түштү. Maqul, bayke. Sodаңыздарды берсин, he? Рахмат. Кеттик анда мына. Базардан ушинтип маалыматты алып берип кое беребиз. Канча бул? 45 сурата. Сурап атасың 45 ал экен, he? Жакшы, чоң. Мынаки туугандар буякта чоң букалар бар экен. Мынаки токолда бар экен. Кандай байке? Иштериңиз жакшы, ден соолугуңуз Жакшыбы? жакшы. Канча баш бар? Бир маалымат берип коюң. 15 баш бар. 15 баш бар. 92ден деп атам. 1 жаш, 1,5 жаштыктар. 1 жаш, 1,5 жаштыктар 92 миңден сурап атат байкем. Таргылдар бар экен, ичинен. Мынаки. Байлоого киргизгенге жакшы экен. Жакшы. Ат башынын малы. Ат башы, Нарын облусу Ат башыдан. Мына. Номер калтырабызбы? Онлайн. 708 60 55 26. Болду. Ушу номерлерге кайрылсаңыздар мына. Нарындан келген мукалар. Булар багы эт байлаганга жакшы семирет, булар, байке. Мына Нарындыкы дайын экен. Каякта болосу адрес? Ушул жакта Сокулук болду. Мына. Туңуздар. Өтө жакшы маалымат берди Нарындыкы деп. Бирок балары кичине өйдөрөк болду. Эми чоңураак экен. Булар канчадан экен? 58'den. Erkekler, he? Erkekler 58'den. Бердик эми мына. Gel bayke beriniz. Alayın dep kalsa men kettim, işet etpeyim sizlerge. Kamerаны көрүп жылып кетти, бирок сода кылып атыптыр туугандар. 58'den сурап атыптыр. Сода кылып атыптыр. Канча экен бул? 33 ургач экен, he? 33 миң. Сода болду. Канчага? 28'ge бербедиңизби? Бир 30'га болсо берип береткенсиз да буйруса, he? Содаңызды берсин, he? Кана? Шундай. 30'га берип берем деп кичине ак. Биз менен болтуруңуздар. Уйларга да өтөбүз, достор. Аякта да эркек торпоктор бар экен. Канчадан ушул кашка сары? 53. Эркек ургач экен, he? Балалар кимдики? Канчадан ушуларың? 70 дейлер 67. 70. Булар 67'den экен. Мына, көрдүңүздөрбү? Kuruq 65'te be. Kuruq 65 be? Kuruq 65'den eкен. 6 baş var. 5 baş var eкен, he? 5 var eкен mana. Nomer kaldırasızbı? Kaldırmayla bu. Maqul. Bolat. Bazardan gelsin, he? Sokuluktan gelip alsanızlar bolat. Mına bağlarını uqtuңuzдар. Mına o jerde uy, Kunajın menen turat ko. Bayke kandaysiz? Assalamu alaykum. İşteriңiz yaxşı? Mo qara uy, Kunajın baası kança? 160 70. Bul 160 mı? 160 ming. Bul soyğonga o. Bul 70 ming, he? Bul 70 ming surap atat mına. Bu uşunu kançaga berbediniz uşunu? Aytыңызчы bir. Soda bolgondur. Kançaga? Esi bir jaka ketdi. Esi bir jaka ketdi, he? Meylиңiz. Esi bir jaka ketdi. Tuğandar, mo bedi tük, çöp tartып koyulu. Köpçülükler yazып atат, keçe maga da lichkaga çıktı. Tuğan, assalamu alaykum. Bağalarını bir ayt koyuңuzчu. 68'den. 68 mingden. Erkekler bardık, he? Bardık erkekler 68 mingden. Bular taz erkekler. Kança aylıklar aşan aytın? 7 aylık. 7 aylıklar eкен. Online satabızbı? Nomer kaldırabızbı? Yok. Жазып maga çalıp beden emnege tartpayсың. Ne sebepten sen malды ele tarta beresin? Deydi. Elçilik. Deydi. Kana көп eкен go bugün. Baykeler kançadan eken bağları bedeni? O da oluyor tadı. Ya bayke. Bağısı kançadan eken? Sizdeki meniz, he? 330 bu. Düşür beresiz. 330 taza bedi eken, he? Kançançı çabuk. Mına. 3-cü çabuk. Güldörü menen mına. Görün turat. Dastavka çüy içi boladı, he? Boladı, he? Kaysı nomeri gayrıladı? Aytasızbı? 0702 67 95 rahmat. Mınaki. Momday kamış aralaşlar da var eken, mına nomer eken. 112 üçlük dep koyuptur. Nomerdi yaxşı көрсөтөйлү. 0509 17 12 95. Emi? Kança eken bedeniz? Bağısı? 300. Bede biraz düşüp başlaganday. 300 de көп eкен de bırak bugün. Mana. Assalamu alaykum. Kanday bayke? Kançadan çöp bede? 200.
Bu çöp. Afsük bedi Aralaş 200 deysiz 200 so'm. 200 so'mdan ekan. Mana dastavkasi bor. Afisha ter. Afishan qog'ozni ko'rsatdingmi? Yo'q, ko'rsatdik. Qana? Afisha bu yoqda ekan. Buni ko'rsatmabdirman. Mana. Yurtug'anlar, ko'ringizlar. Clever Castro deb salom olib nomerlarga qayrilsangizlar. Qaysi? Mo'g'u? Ha, arjag'dan deydi. Mana. Ushul mashinani bul chekidan tartib qo'y deydi. Mana. Tug'anlar biz aytganni qilamiz. Mana kechagi подписчик chaldi maga. WhatsApp'tan. Bedeni tartpaysiz. Biroq tartabыз biz har doim. Al ko'rbaydi o'xshaydi da. Aka, savdo qanday bunda aytingchi, chöp bu yil qimmatmi, qanday? Chöp bu yil qimmat bo'ldi. Qimmat bo'ldi ta? Chöp qurg'oqchilik bo'ldi. Qurg'oqchilik bo'ldi u. Biroq ko'p-ku bunday qarab ko'rsang, bayka. Bu Castrada. Ha, bularmi? 95% Castra. 95% Castra deydi. Ha, urug' alingan, urug' alinganda Castrani tushunmaganlar bo'lsa, urug' alingan. Men shundayman, har biriga to'xtalishim keragi yo'q. Ular sotilgan, bu 300 dedi. Shu bilan videoni jiyintiqdaymiz. Yaxshi o'y fikr kommentar qoldiringizlar. Kanalga atalganni unutmangizlar. Har doim biz ko'rgazib berishga harakat qilamiz. Bu saban qancha ekan? İçinde uxtatadi. Ha, içinde jatat ekan. Esi. 120 olsa kerak deymi, ha? İçinde olsa baralıçı. Nega savdo qilib aytadi? Aka, qanday? Qancha bu saman? 170? Omo, men 120 deb qo'ydim. 170 ekan, do'stlar. Buni 170 deydi. Arpa saman. Yem uylarda ko'rgazib beraman.